thian du tak te u channel mixer mizowa kalo lom le vek chewa ka channel hi mila subscribe sak ve lo ten khonga in milo subscribe sak veula tin ka video te po milo like sak ve zel turin ka som masa chewani tun tuma chuan tun lai mizo thalai tena kan ngai ven tak mai cruise kan ti mai passengers phur long chungchang karon ta lang dona atop thlengin milo ngai thak sak ve ram don nia ole masa in cruise line kan luma tak takin thil dang han soilokila hei tun lian natna hri covid-19 awangin na thok thailo tam tak kan oma na tho tur nei lote chu mai ba ka a bigin company le private industry lamte na tho tur mu mal nei lo tam tak an loma chumi wang chuan cruise long liana thok zinga po atam jok chuan na kan la join thei mai big lova achan chu ram tam takin an ram chhunga le an ram tuipui hau china te long service phalna an la pe theilowa an la pe gam chelo po aniang chu wang chuan long company then khat chuan service tan po du to viau ma se phalna an la nei miaw lo wangin an la service theilowa ni ma se tuna kan borok ang hi an reng don lova shiten ziom lam apan huna emo a vaccine an mu cho huna emo ati dam na dam doi an mu cho huna te ram tam takin phalna an pe chok le anga kana service ho le dol don ani thil pakhat le chu khwalzin veivak tourist nei hi ram tam tak tan sum le pai lak lu na tha ania an ram economy ti thatu ti sang tu ani wangin kana service ho le thoi tura be sei phot mayang ole kan point a lut to donila ngai ven hlotak cruise line chungchang tuna karon soitur hemi chungchang Ziaktu hi Henry made Ralte ania ani hi Royal Caribbean cruise line a thoklai mek ani ole hei tun lai mizo thalai tam tak hotel industry line a kalten an tumber tlang pui chu long passengers cruise a tho hi ani ome a chan bera po hlo a tha khovel ram sang mu tamna chance ani ba ka vacation chal azing boka achak om viau reng ani khovela hian cruise line company lian tak tak oma chungzinga alian le lar zol te chu Royal Caribbean cruise line te celebrity te pullmancher te azamara te Carnival te Norwegian Princess MSC P&O Aida Costa Cunard Regent Silver Sea Oceana Thomson Crystal Disney Grand Circle Fred Olsen Odyssey Starboard Vikings Star Cruise hengte hi ania adang po alom no lang heng cruise company koron soi tak te khian long sang an nei san le theu boka chu wang chuan na thok tu tur khovel mun sang atangin an mamoa an la teu reng boka ni ti chuan king cruise line koron soi ho khian khovel mun sang atangin na thok tu tur an la thin ka ti to kha India ram atang ngei po in na thok tu tur tam tak an la thina an la zel bokanga chung an na thok la tur chuan recruitment agency an nei vek boka omzia chu an mani company thok tur lo la tu tur interview vel lo boy puya India ramatanga an company na thok tura lo boy pui tu tur ani chu chung agency zong chu Mumbai base vek ania Mumbai ya anom deuh vek ani chu chung agency sang te chu hantar lang daw nila Hiren International te Airborne Recruiting Private Limited te Indus Cruising te Kamaxi Overseas te Carnival Support Services te V-Ships India Private Limited te MSC Crewing te Johnsia Marine Service heng te hi alien zol te ania heng agencies then khat te hi chuan India ram khopui mun then khata branch office an nei vele vek bokani thil pakhat le chu heng agencies te hian Mizoram agencies te anglo takin service charge poisa an la ve ngai lawa free recruitment vegani amai ro chu mania poisa sen so ngei na tur chu om ve tho ti hre tha heng agent thua heng agent kaltlanga cruise na long lam offer ni lo chuan ti lo rama tha kan ti sola buma kan om lo nan adot le kan point tur chu Engtinnge longa chuan I tho theyanga kan tho theyang ole long cruise na thok tur hian hotel management line big a chuan akong dik ber chu hotel management zira hotela thawh experience kum khatal neya chumi hnuwa chuan khang agencies karon soitak howa khan apply to mai turani amai ro chu hotel management zirman hi college le institution thale changkang dewa chuan anamai lova kum khata diploma zir turpon nuai vel se nanga ewangin mitam tak tan chuan thil har sa tak ani masela
chung har satna lakata a chenazar phushuk thei turin aizola nge hotel management craft course zirna a omnual to a athente phei chu zirna man sen so ngai lote an ni hloma hengte hi du thu sam che lo ma se hotela tho theina ticket ani shim shima atangkai em ani chu wang chuan khang institution atang khan course te now te zira phailama hotela thoa experience te naya cruise line na apply to mai turani adot le chuan hei tunlaya kan ti don nge man ni deuh khan Mizoram lam agency ten suman lu tuk dewa wangin information diklo an pethin ti chiang takin social media ti vela tang hian a hriat theya tunma deuh phei kha chuan midam takin cruise a thok tur chuan indus noya training nge ngai emotian oma tin chu ba ka experience nei to po training le kher ngai emotian ombok amai ro chu angai kher lo ani ti hi karon soile do ni adot le chuan recruiting agency zinga pakhat indus cruising and kolai Institute of Hospitality and Culinary Arts hemi chungchang hi tlem han soidonela he institution hi Mizo te chuan kanselar viewin ka ria Mizo thalai longa tho tumte reldo alian view ni mana he institution hi indus cruising run ania he hian advantage tam tak a pe in mi a hi phaem emani Carnival Lawngte Regent Lawngte Crystal Cruises Recruitment Agency an ni wangani he institution a hian craft course thawh an zir tira adik tak chuan a basic tak po an zir kimpik lawani class hi ni somli panga vel nei puyan nia tin azir man hi ato uchuak ve em boka certificate course ang leka khan noi don se nangai thina ni sumlama har satna nei vaklo tan chuan apoi vaklo po ani mana amai ro chu tunma kumsang ni som pathum som pali le kumsang ni som panga a khajuan khami bor chhovela khajuan poisa insen so man te po ha la om dewa achan chu azir zo apiang deuh thoka visa velan tlin chuan anin thon zungzung thina ni tuna chuan khatiang kha ani vek to lawa achan chu azir zo te po in hotela industry training anti vevek angai to a chumi hnuwa staff anga experience an nei vele tho te po angai ta hialani tun na dewa khan zir zo vek to tangkhang mek an omnual boka tangkhang ka ti deuh kherna chan chu indus lama zira thon tu ten an zir zo vela kalnghal mei turanga an lo hril thin wangani ti chuan he institution a F&B food and beverages kan ti big zir turte sum sen dan tlang pui chu hetiang hi ani ome course fee a shim hian cheng sing kwa borvel ania administration atan cheng sang ni borvel prospectus a ringot cheng zasari somnga tin heiba ka hian an zir chung le an training chung kumchan ve aya reima chung khan fooding and accommodation mani eile in turba ka chenna tur room in atan sum tam tak an sen ralangai don bokani chu tin Mizoram institution then khaten an zir laite chenaya zir thale tura kalte an placement board a cruise line ti anda ka hmuwa amakati khop mai Mizo te hian indus institution le an recruitment agency hi kan shiat shan angai ani tin Mizoram atanga thon tu de then khat hian longa kalnghal mei tur anga then khat an shil thin hian mi then khat ati bei dong nual angem okati adik takin cruise line kalphung process kim chang tak shil thin ni se indus a ziran ni awanga kalnghal ngot thei ani big lo dante advantage po over lovin shil thin taila avathadone ole khalam kha du tok le photila tuna chuan cruise zom dona sumsen ngai zatlang pui han soidon teang cruise line a chuan interview upal tlang vek nuwa longa ikal dona sumsen ngai hi a company azirin ain anglo khop maya company then kata chuan a zawai in cheng sing thume mo singli vela complete thei line then kata chuan nuai don sen ngai ve thunga company sang hian kalpui dan ne hi an nei sang ve theu ti hre tur ole tuna chuan sumsen na tur langsar zolte han soidonela ma se sum hi a exact figure azat chat ani kherlova a ain atlem theya a ain atam deuh bok thei ti hre ta tha pakhatna chuan medical atan hian cheng sangret borvel ania STCW kan ti mai standards of training certification and watch keeping kan ti hi azir tir thei sang an om vele a chunga chuan cheng sing kha sanga borvel in azir thei ani ni som pali chung training tur ania apathumna chuan visa hian cheng sing kha sang khat borvel kan tia hei po hi arama zirin adanglam thei vi ome
cheng sing khat sang khat bi ki chu US visa C1 D1 kan ti hi ania Europe ram then khata chuan hei ai hian a tlom dei ani ole visa po hi company then khat chuan an tum sak ve le thawa ain ang lo deuh no ani thawna ticket flight ticket cheng sing ru ka tanga sing ru sanga vel hei po hi zom na hmun tura zerin adang lam viau thei tunami hi chu USA lam Miami atanga zom tur te tan deuh bik ania tin flight ticket po hi company tamjok chuan first contract po ni se an tum sak deuh veka atlang puin an tum sak hi an tamjok ma se mizo tena kan hriat lar Carnival le Royal Caribbean te hi chuan join ma sak ber dona kalna man turi chu mani anin tum tir thin ani apangana chuan marlins and personality factors antia heta hian cheng sang hi zaruk ve bor vel ania hei po hi angai ve kherlova athena chuan angaya athena angai lo thung poisa po khi company zirin adang tho athena atlema athena atam ole khang ho kha sum sen atlang pui chu ania amai ro chu soi to ang khan asum zat kan soi khi abor vel ani maya company azirin le ram kalna tura zirin atlem deuin atam deuh thei ani tin tuna phei chuan India ram Lawng lampang bika thunei tu sang ber Indian DG shipping lamin Indian continuous discharge certificate Indian CDC nei vek angai an tile to boka he ero mani apply mai thei ania sumangai tamlova tin asiam tir thei hi agent sang sang om vele boka chunga te chuan claim service charge choi belin asiam tir thei boka ni engpo chu ni se shipui covid-19 ten zialam apan de huna kan mizo thalai ten cruise line lama kalkantuma hotel line kan zuang lu don ani chuan Mumbai a omtumila thila ol samdeu big ti hriat reng tur nidanga cruise line kherlo India ram khopui hun sang sanga hotel industry lu dante zirna in big te kan la ron ta lang lenga hotel chungchang te po tin cruise interview in enge an zo thin tlang pui ti te engnange om ti te po kala ron ta lang le don ani tunatan chuan khati jong kha ni le phot mai se zawain ngtha phot ule